Ajisa Jani ko 13 September la Indian Prime Minister Narendra Modi in Adia ichen now Manipur gamsung Vilna ahung na yahin na lunga ipi kilangem Ilung wahong kilang khatle imudo te utsu ipi ham Mikhat nen Mikhat se in Hizi mi alak ngasim mi alak ngasim chunga vai a hopma mi alak ngasim hichi mi khat se welcome na dinga ni kho ala alu na ikisa aboyo ai lo le mi pi te in tupi ta agel alak ngasimin mi khat se welcome na ding lim na ding zana bol na dinga nasata pan ala ohi ivet nalet Mihem hi loupi na lom na Indian Prime Minister pa hi atupin loupi na lom asit na hian apat na yam tu chom hinte hi jong le achang si a squad ho adang dang ho tu chom hinte ama si a squad ho ya di hin hi chi si a chu achang si a mi hizat pi nang le ke jaw na mi alak nga simen ama welcome na ding ama lim na dinga ni ho khat sung isu mang ji hi chi hi igel lehen athupi na lom Narendra Modi ahung ding ni in ai lo wal ahung run masanga nasata in turchan pulkam sunga kin le dong ho ai lo wal hol ho ki manadingin hoi tan asimovin athupi na lom achung chona zong ama achur kha lo na gamsung si yong chu India sungin a hope a hi si achu nasata ama zana ki bola achu ting ta le India gamsunga adia Manipur gamsung chuting ta le hi chi Manipur gamsunga zong imfar ahin chuting ta le churchan po len alang khana Mizoram hoyong ahin alanga isi mi kha se welcome na dinga hi mi pi mi hlamin nasata pan ala dane alopi na lom hichi Narendra Modi churchan pul ahong ni athupi dan so mi nang ki muthe chuting ta zong le Mizoram lama aga china ayong mitam pi in welcome bola chuting ta le Minister MLA tampi aching pen ho in jong kinew sa ta le mai in farsung ang chuti mai churchan pur so chuti mai ipiatil hibang sa ay ama lin momong ham azi chu Prime Minister khat hizing jong le Mihem khat se Mihem mama asang alangin hitia ama zi a ni ho khat sung kisulut ama zi a dalemol tambi ko yo evet na lehin atupi dan hina hichi Narendra Modi a churchan pol hong ding sa yong government in ala churchan pol miten nasata ki boy pai ki go nan nasata omai ahong na azong ama hichi minute som ni ham bo se ahong ki man sa na ding a holim na ding sunga chu mi asanga sim ki khomai chuting ta hichi minute som ni ham bo holim na ding chu ahong hun na ding chu churchan pul kam sung ki thingi ngai hechi minute som se holim na ding ahong na dinga chu churchan pul kam sunga alin anelvin heti a chu dalemol tampi ke sema ala lu na hol thupi ta ki sai hechi ha lu na hol ke sa chu minute som ham ahong male ki chai da be tu chan gya hol ho jong phet jo hinai lo oi athupi dan chana minute som ni ham se hong ki mang chading pa na dinga chu iza kai gon to sa tu chan gya hi kem le hol ja kai ho su tu hilo lai
hei chu minute som ni ham bo sunga ki man cha na ding hi chang ya chu thu pi ki sa khununga lal chang ki ara na lai a thu pi dan chu ai lo valet hi chi main road chu chanpul main road hi te bep chu modi in a chang sha aloi zapi mi pi hai thei lo ding ta dan umai mi pi ho hlai na ding gari dang dong ama main road na hong sunga chu mi pi ho hlai ding security guard hoi ta bola aning hoi lai lai vel na thei mi pi ho avel do sawa ama hong na ding ka chu special ta lam den so hoi ta freedom ta koi pi oi alai sa oi atu pi dan chuna ama hong ding ja zapi mi pi in te ba lam pi kho thailo atu pi na lom lo me gari sanga sim kinga na ding adon adana vehicle ho na dinga amuna grang lin lai ho mun len lai ho gon tupsa security for government in akoi amma hung di ja chu chan pul sunga dan lemol amma hol sung ki khop na mi pi ha chi ho zo si ahung ho zo sin naw cha ailawa naw sen chapang kum som len ni a anoi lam si koiman apui lu thailo ding berry khaini talap ailawa le meter ailawa le butter bag side bag handbag ailawa le adang dang chemcha lighter adang dang an asi asian ya pulu loading ativin security hoi tan got a ball with mi akiven dan ti mi pa khat se ja dan le mol om dan chana zaom dan thupi dan cha gim nei na lom lo me hita banga thupi a hita banga gamsung ahong chulu na hi tu chang ya media news so hoi lai la ya athu ki thang jinga athu chip lo lai ai le hita banga mithu pi pa ahong wa lu ni a hi kuki le meide ki do na si a hung hen lang separate alak alangin ithum pau ai lo wal ipi piam demand e bol pau chu e piu hen lang e su chi piu hen lang ki chi ta na e to piu han te cha mi pi sa pi de ai a hin la mi pi de helam ben ama ahung chonin mi pi lung hlaina a bol do poi ti news sai mu kha ke de chuteng ta jong le alang alanga ki phin na a jingin hi chi mi khat se na mi asang jan ki phin na bola ki tu mo ki re chuteng ta jong le hi chi ama ahung kon ji ai le wale ahung ji a hi churchan pul kam sung zinga jong ki dona nasata mi hlam la ki ai ama hung na chung chana ngai dan jar chum thu kim holong epi ham eta ala hen pm modi manipur hong vil na chunga hen manipur chief minister Mikhat ibobi sing chu na he ding hin ama ina asein achun pm modi manipur hong vil aphat chom na i ma cha om poite anase ne congress phalaya project 70 to 80% na anakit sa chai ho thin su na dinga phachom khat hung ki bang pa me hi a phachom i ma ayan polo tin ibobi singchon anase ne amana sebe na tunia babu para a ama katar muna thusu lo ko ma holim abol na chun prime minister modi in manipur hongville cha phachom mo he jinge tule tua mi pi in angai chat pen epiham chamna thu ima sei poi gamsunga garle tul ho sei cham lovin project ki sachai them khat thin so na ani in aki sabeding them khat phon don ani e manipur hongville lo ipi ham tin ibobi in do na bol ne BJP MLA hon PM Modi in manipur hongville ting chamna ding a hitai tia mi pi akene sa naw a chip de tan BJP in manipur a vai po pa economy sumle pai din mon jong ala samle tai din na se ne Chief Minister Lui Okram Ibobi sing a sekit na chan PM Modi in pungkal them khat manipur hongville project them khat phon don ane chu
mi pi ade a hipoi ibola kuki le mail hei gal jam ho hasom ni le thagi sung relief ke ma tu chana ho a in mun a lo mun lam kile na thei to gona hin pu lo ham central government in Manipur mi pi te anop no ma alo ki sang thei lo ding ai mi pi hon gal le tol ki chai sei chamna ding to gon hin pulo in te tia akine naw he asu chip de ta ne siam lui bobby sing a sei bekin na a gal sam ho ki thopi na ding sumle pa ibola phun don anei lo ham state danga to sit na ho a pm mi pi ho agial ho banga ibola manipura gal jam ho chu india mi banga gial ho na anei thei lo ham manipur hi india state na agial gale tol ki para chun modi na hongvil mo ham Junior Home Minister Amit Sain Galetol chu law and order issue ahi anati wangin ima anaki bol do opoi gal ki pat chun PM Modi in gamsung hungvil henlang aki boiza le namte ni to kyo khomna nei henlang chamna simle Galetol hi sona ke chaiding ai tai tin na se ni ibobi chon sei bena Prime Minister Modi in Galetol khota chu don selvin na koi ting ta le foreign trip amazing it na se ni ki vai po ki ti chu ki zoma hi in congress phalaya project anagi saho bjp in asa chai chu gamsung khanto machal na ding a hi sin aphanai hin la gale to la ta chamna thu selwa project thin so ding mei meya state will na kine hi ball loading a hi tin dem na na sta I bobi chun na bolin ana se ni chating tal ama hung na chunga hi mi pi kinep na bang a hi lo ta to ke thonin PM Modin hai wi ke ha ong ai amin pha lo ji en jong se maya nu te hon ke phinan na sata ana bolvin kang pu pilam zo na lam ana zo vine Prime Minister Modi in Manipur hongvil na hai wi ho a ke ha ong ding chu mi pi kinep na hi mei lei no pi ho hi ji a ama ho en Prime Minister pan a pha pu ta lo na sata ke zo na bol hi Ilai ki pin nu te ho hin thil thum chunga nge na ani oi gal jam ho IDP ho a in mun lo mun lam ichimuna he akile ke dio National Highway ha ong heading chule kuki thingnoi ho to kinup to na suspension of operation so su hiding ti hi hisia thil nge o charter hi PM Modi en kangla muna holim a bolting amin phading de na Manipur BJP president hinga ana pi lu ra hi in hin la Modi en churchan pu le kangla muna holim a bol na hi changi amin pha lo ja nu te hon at epam ama hon at samova highway akira ong tai atiwa kang po pi lam zuna ana ki so re ve ai la mo chu lam saw azo do ma sangwin police na ting tan ve tin thu so ki moni Hichi PM Narendra Modi hong to kilona imudo thilkha chu Mihem tele separate administration dinga kuki zo MLS somen PM Modi ko mayang chu memorandum ana se ke oi MLS som hon memorandum api na wachan Manipur phai chama kon kuki chate abonwa kizum su'a kibulu hunama ki susi chule lungthimla ta sa kibulu a hetai masanga anom khalo state government le jalle pam zatlen ho ki thu khoma ki ho zat neu te tha chimi ding ai go naw to gon iza kai umzo sinang in jong na he atibine amon sei bena wa hizi chun tu apa in sung khana ki cheng khom thei ta loading in hing phata bangza ka chen khom thei di o hetai hi chu tol hon chun kanam mi te gimgen thei na le ka kinep na het sa na ka hi neu tol hanin legislature muna union territory nge na kinei ki ho khom na chu agan na thei pen seijin hen Hechi bo hin nam mi te dinga kum khua ding chamna bitna chole thu ta thu di aum sa ding a hi ana tivene hichi memorandum a soinam de na ana nei la ana pang ho chu kuki zo MLS som ho chu amin u chu pu vunjagin varte chin lun than man lun paulin lal haukip pulet pau haukip mul sanglul sanate pulet jamang haukip lalin ma khaute chole pi kim new hangsing pu hau khlet kip gen le chole pi nem cha kip gen a hi vene hi Hichi Modi hong sunga hin nasatan alang thilsoh aw mene hito kilon na chun pa charum ta kha thil khat hin jab lur ge utin sumil thailo Mihem ta le hichi Modi hong chunga as thilsoh khat ke chu Mihem ta le
mi pi asang som azala ki khom la chun mi kha se gol hang robot ai lo wale ta chapa robot ki ti pa chun separate administration i thum ji ucha na samin e hi chi na sata mi dung thim tampi atong kha ni Prime Minister Modi humasanga rally jiwa protest ibolwa separate administration we want justice itiwa isa wa ipen jiwa hi amawang Narendra Modi ahong nen kuiman asam ngan po ni Narendra hung masangin nisa kahen guledai kahen ulsalunga hitas gentita nunaw chapang alin an nevin protest agam kaya Manipur Churchanpur Sadar hi skukite channel hang si chandir more tingno par protest ibolwa rally jiwa we want justice sawa we want separate administration isabwa ai le Prime Minister pa hong ni achun kui machan sa phongna anei po ni mi sangza Churchanpur ki khopna chun kui macha an elpon hi hol apa san ta ta chapa robot ki tikhane we want justice we want separate administration team nasate nasamin he chu mi tampi lungchim atong khan ta chapa ki papi omong ne Narendra Modi in he chi thu ki sapina chu ima chawang abol da api ka naumam iti mai theoi hi jong le alung thim ato kha ding ka gele ni he chi o chang khat he chi chu aza lom thu chomitin hengi anaza lo yong le thu chom aza ta hi jong le alung thim na sa ta akama se do lo wang khial ding e mi pi za pi chu e ki khop na wa yong chu alung thima i hin na i khu hei down ave na kuna thel tampi agyal do ding awanga ase do sto alunga agyal ki bang lo ding e alunga han thilsoh agyal chu akama hen se do chu chang ni ham chang thumam bo heading ai he chu he politics mi ho ke chipna hi chi na chu tam chapa hong el do pa yong hi pa chan me kui man za pon te ti mai the oi hi jong le khat ve ting ne ga nei ta hong so de ikine tai ta chapa i pa cha ve ne he ai le Narendra Modi hong chung changa thilsoh ho le iza kai tham khat ivet na wa hin ewan achai na ma ise no mo chu Christian hin kho a hin ta sale thagau hit koi achi khom nga yin ikitil khon nam isei do no chu Prime Minister Narendra tupi ta I welcome va ai song cha minute som bo ikimu to na diwa I welcome va tupi ta ibol bang wa hi ipakai Jesus Christa hi welcome di hinam ti hi ta sa thu isei cha to klana thagau lama event wale he chi thui hong leng do e Jesus Christa ahong ni ting le hitin I welcome mong na diwe hello way po na omdan sa Narendra Modi sanga len chu koi ham Jesus Christa ai Narendra Modi sanga chungnung zo chu Jesus Christa ai amawang hi chi chungnung pa chu koi machan a welcome loading hi ni hotel la po na omdan sa hi chi Jesus sang an neu zo Narendra Modi chu mi tampin wang a welcome nei ai le Narendra Modi sanga chungnung zo Jesus chu koi ma a welcome loading hi Narendra Modi chu Mihem a welcome hi chu ting ta le ama sanga lin zo Jesus Christa chu Mihem a welcome loading Jesus zo acha te ho e na welcome de pathin loupi na chang hin lang aki hi dan chuna Narendra Modi chu Mihem a welcome hi ama wang Jesus sanga chungnung zo lo hi ama wang Jesus chungnung zo hi a hin Mihem ho zo ama ana welcome ding hi akiniaw sa dan hitabang pathin mi pa su ini o hi Jesus Christa Narendra Modi welcome bang wa tu ni kha ela gawin kho Jesus Christa welcome hitam ilung thim ko wa Jesus Christa welcome hitam Jesus Christa ahung ni kho hi welcome na ki go hitam ipin thau hitam ilung wa igel khawam igel ngai ni atha ba khol ngai Jesus Christa ahung na ding Bible tampi akisin chom khat ga ta lang onten Jesu hong kit ding ki sei masat na thu hi mi tampin ngol hoi tan la jong la Bible en hong dinga sei Narendra Modi ahunga thupita igyal bang ba Jesu Christa ahung ni lehin koi machan thupita na gyalo ding a ji welcome mala chu
Yesu Christa hong ni ko ting le het man lawa hong ding koi machan ki ko na anei man lo ding ki welcome lo ding ai dung set dan na po na dan cha ipa the no he ai la hong la ding chung chang hi zon bung som le li chang thumin Jesun anase ni ahong ding thu na Jesu hong kit ding anaki sei ang anaki sei masat na hi pakai van tir ten jo anase win polin jo anase ni Timothy khat na bungup chang som le chang li na thim gaw hon jo anase win hi chuting ta le adang chu ipi ham iti ke na le hen Jesu Christa ahong na ding a hen itabanga hong kit ham hong ding ham ama iti hong ding ham second Thessalonica bung ngalang vet na second Peter bung thum chang som vet na chating ta le Thessalonica bung nga chang ni chang li lang evet kenale good cha banga hong kit ding a hi din na se ni ani na kol phephet banga hong kit ding in Matthew in ase ni thang banga hong kit ding a hi din lu bung som ni lakhat chang som thum lali in anase ni Jesu Christa hi ahong itaba hong ding ham ti hi abana vana akal taba hong kit ding a hi tin ex bung khat chang som la chang kharin anase ni chiting ta le Jesu hong kit na ding pha hi koi machan a het lo ding hi Jesu hong kit na ding ni kho hi ki hello ding hi Jesu hong kin ading ni kho hello koi ham iti alahin Matthew bung som ni le li chang som thum le gum ma bung som le thumin pa pathin bawet a he e ati sana chating ta le Jesu jong a he poi van til hon jong a he poi e hon jong he po ve chating ta le Jesu Christa ama EP phat khet lo banga khet lo ham ai lawa EP phat chu khet lo ham he chi hi gu cha hong ding phat a khet lo ta bang hong hi ding ai kol phe phet ke hello ta bang hi ding ji Jesu Christa hong mo in nei pu hong phat a khet lo ta bang hi ding in nei pu hong ding phat khet lo ta bang hi ding thang ki kam le ki pil ding kon sat bang ko hi ding Luk bung som ni chang som di in igya lo pe ta ole Jesu Christa hong ding a hi tin na se ni chating ta Jesu hong ke ding phat ke lo za ipi ibol diu ham phase di ma yum jing di oi chating ta le ki ging singa yum ding hi Matthew bung som ni lenga in e hil ve nei chating ta le Mark bung som le tum chang som thum le thumin chi theding a hi 80 ve nei chating ta le Mark in thousand ding a hi atiket ne hi thupon Revelation bung som le gop chang som le nga in ki vet phat jing ding in kho a ito dan ho yum chan ho hi ki vet phat jing nga je tit a sei ke ni chating ta jong le Jesu Christa hi ama hi ahong te nga le hin ipita banga Jesu hong imodiu ham ex bung khanin mit mu a akal to banga kho imudu hi atis Luk le Matthew bung som ni le li chang som ni le sagin kol pe phet imu bang wa ki moding a hi tin anase ni chiting ta la Jesu a hong ni le a hin kan hon pi ding ho chu pi ham ta la hin mei to hong ki hon ding a hi Jesu mei in atol to ve ati panga kho chiting ta la mei to hong ki hon ding a hi ati so na ex bung khat chang som chang sagin chating ta la vantil ho to hong ki hon ding a hi vantil ho to hong ki hon ding a hi ti chu Matthew bung som ni langa chang som thum la khat Thessalonica ni na bung khat chang sigin e hel ve nei chating ta le hen chom te to al hon a hong ki hon ding a hi chiting ta le tam ta hi win mi tam pi tong khran di wa hi ati so thupon bung nga chang som la chang khan Jesu sumkon again to hong ding a hi chating ta le Jesu hong kit ni ting le hen mi chon pho chu i to bang diu ham amo chu thodo ding a hi ve ni mun mang theilowa kai tho hi ding a hi amo ho chu athi sa wa chu ki khel ding a hi ve koren tot khat na bung som la nga chang som nga le ni ne hi ve ni ta sa mun mang thei hin mun mang theilo akiwan diu a hi tai chi thei hin thi theilo akiwan diu a hi ita asai Jesu ta asalema sa hi ding a hi Philippi bung thum chang som ni khal ase ni
so ting ta Jesu hong ni ting le mi chon pho ding dan chu mi chon pho ta sa puma kai tho hiding ta sa chu Jesu abanga chi thailo mun mang thailo hiding a hi ve pathin loupi na chang hen lam so ting ta mo chu mi chon pho tol to wa ding a hi ve so ting amo chu all na ki piding a hi choi ana ding a hi ve akipa na o chu gingjing ding a hi tin ana se ni a hi le Jesu hong ni ting le mi chon se i ta bang he diu ham amo cha chung wa phu ki la ding a hi thessalonica ni na bung ni chang sigin a hi ve ni so ting le dan su si pa tha hi ding a hi so ting le su mang al mang tha diu a hi amo chu a tha hi diu gen thei tho diu pa kain amo chu bol gen thei di amo ho chu leisit mong lang khat na pa na among lang khat ya ki zam mat su helding kui man jong aka lo helding ma ho chu ki vui lo helding e banga ki the thang jing ding a hi tin a se ni chuting ta le Jesu hong ki na ding ji ai la vale Jesu hong ki ting le leisi na ai la Jesu hong ki ding kon le mel chi na ho leisi chunga hai itaba ma ding ham ti na sa ta koi san len ta ki to ngai ni Jesu hong ki ding ting la mel chi na ho hi amma hong kon tin leisi chunga Christa hem ding ai thim gaw hen so tampi ding hi kil hading hi gal ki do na thu thang za chom ding gam na hi si lang ding ling ki hot ding nisa ra tha a si mel chi na ding hi tui khang lin ki non ja he so na hlung ding ai chon sit na pung ding ki pa na thu phai vanui le sit pumpi nam tin vaya hil hang le heding het na pung tul ding no a ni kho ta bang heding a hi ati se Matthew bung som ni le li chang som thum le sagi he chi Jesu Christa ahong na ding hi anai tan anai to kelona hi ipi bol de ham ka so pe de ho ilung e he ti o hi ipin ta di o hi Matthew bung thum e hil vini so ding ta le ma bung kha chang som le nga en ki pa na thu pha ta san ding a se ni lung de ha na lung det sa jing ding e hil vini Jacob bunga en chuta le lung di pu ding no e hil vin lim ge cha jing ding e hil vin ipon sil ki phat ding e ti vin thagau tha sei do ho im cha loading sim ding ngai ding ni ding thupi ho chin ding ati ni first Timothy bung du chang som le chang li hi chi na he ji su hong ding hi eka jeng yu gel ho di wa hi India Prime Minister Modi igel thupi wa aldo pi ta ma hi ipakai Jesu Christa hi thupi ta ilung sunga welcome na ipi di wi it's a welcome na hoi pen chu ama a igipi wa ipin ta wa na ito dio Jesu Christa lam ikat dio hi athupi pe ni Jesu ama I welcome na oi namsung gamsunga khanto na machal na hen lang inamsung udin mun hi tulai aha samo mong tan athi amang kidaw na tuthang tampi tan Narendra Modi apo do to thanin igamsung wa ehol kika kidaw na akipanin za chum malam hin ko hung ke na lai ding hin hi chika ala ibui lai ta ji su chu a welcome na ding part in he lo do in a high meal di oi amma wang hi chi welcome bo ho la a high meal apang ho chu o adaw we hi chi la chi pan lo di oi taw na chom cha nei uti ngai lu na dim jeng van le lei sit hin se ma ki ho zo se chon sit na le gi lo la tam pi to hin khom jong le acha te dinga ai mati chana aphat na ki khel ngai lo Emmanuel ka pathin nang pathina ka nei jen hallelujah tin min thing ka thap tunin ka gam sung le ka nam sung oi pakai ha samo mong tai namdang ten thaji khom ta namdang ten pan la khom ta ai la ki ho ku ki society su ka kilung khat nom ta lo kilung khat mala lam kai ka nei ho kilung to lo mi pi zapi alam wa pui mangam ta mina hi naw ase ya le lung hanga him le thal mang chaw mi awm kinin mina hi naw se da le nam mi te bolgen the mi tam pe jong awm kinin nei pathin ka gam sung ka nam sung hi ei ma chang se ki ngai ru na awmin hi cha chun a hat papa athunei papa en anop no men
vai a hom ta in again the ha so in pakai again the naw ban in thina chan ge again the thu be be ka na mi hi lon na nu naw chapang hin kho again the lo ji ka gam sung hit ta bang ve ma ki po ke ta ve sum le pa in vai a homin kalung thim alo gam tai meeting ne khatim tam pita ka nei ve PhD zo tam pita ka nei ve doctrine tam pita ka nei ve minister MLA tam pita ka nei ve bible lama jong het na gilna na thim tam pita ka nei ve sekul langa jong service thim tam ta ka nei ve army officer ka nei ve police officer ka nei ve IAS tam pita ka nei ve I level service dang zat chom teacher le khatim oi ta service nei tam pita ka nei ve ahin pakai tu ni khoin Mihem hop zakhat la hop so ma jong na pha tong do ko ta po ve ki da ta le Mihemin e akiki da banga pathin za dang ten ka gam sung la ka nam sung e ki da ta ve ni mi pi movement pakai a hat zo ta po in at ki thunei sa sum le pai choi ho bowin lam di al vai la hom lo ai wang amo thu a chi pen ta ni oh pakai tu ni khoin ka gam sung wai lidal pha ka ngai chaw ve lidal hoi ka ngai chaw ve ka pu nehemia lidal hoi ta nana tun bangin nana hendo bangin pakai nang ma in ka gam sung wa lidal tam pi ka ngai cha po ve khat jeng cha yong le akita ka ngai chaw ve o pathe nang ma in ka pu Salomon chi na pi bangin lam kai ching ta le nang ma lung hol zapi pi lung hlai na vai hom theilam kai ka ngai chawe o nang ma in pakai ka gam sung wa hin atha ben nei hin vil lang nu nau chapang gen theina sot wal tai pakai ipi plan nei gon pi ham kyo dinga thil goni pin nei ham Jeremiah in keima na ho dinga thil gon ka nei nai ta na sei bang ho pakai ka kine naw hen he ji thil gon hu ipi ham khat be te hong thong ding a hi he chi a hong thong ni ka nga lal ji ve pakai ipi ta bang thil hong thong ding ham lung se ta na lung a hi le thil nei gon pi ho hi nei thot loi win nang ma in thil nei gon pi ho chu ha sen lang boi jong le ka hun phot wal a chai na chu ki pa na he ding hi ti ka kine naw ka gam sung wa pakai mai lai te to ka ki do now pakai kum khat kum ni lang he ta in mi aza ka thi vi nei ka thi now tu ni khoin o lam kai ai lo wa gam sunga sumna pai days in o a thi ama mo sa ki koi go ta a thi amang ho in sung mi te pakai hasi na yang bang lo la ya tu ni kho a hi mi tam pin sum la pai ne gu zi a ka nam gen thein ho hepalova leader la kine pita ka tun ho zong pakai mi tam pin nam mi pite hasin hepalo banga jong akisagam tawe hengi lam kai zo si ka tiu hi poi pakai lam kai hop thum na hop khat hop ni ho hi alam lova pakai ka kisagam tawin lung si thim pakai kanam khan to thina dinga chu leadership hoi ka ngai oi leadership aw mangain leader hoi ka nei o ngai jin hi chi na hin lam kai pa ka ngai chawen he chu ting ta le pakai malam hin kho azong he ki to na ki ngai lu na ka ngai chawen amawang ivet na le hin abing le jingin ki ngai lu na sangin ki thet bol na e ho le ho ki ka kho ki ka ki do na apung gu jingin he lung si thim hepa nangma in tu ni kho in atha ber ka gam sunga ipi nei pi no ba ipi nei gon pi no galmi te khona hi pakai atha ba hung ki pana thikit dinga nei gon bam hing ki da nei gon wem ipi nei pi go bam pakai hi si ho chu lung lai se le ki pa thanom ta ka ki mai to pi wa i zak kai nang ma nei hlan pi wa nei thil gon pi ho chu na lung a hi ale pakai apha si nang khona o ma hi zin nei pi loi win tin ka hung nge win ka taw win kai chu ting jong le pakai Indian Prime Minister ahunga tu pi ta ja pi mi pin ka lim bang wain nang ma hung den ding ni kho aja ki go tu ka nam su wa revival umma ka lung chim su wa revival umma nang ma ka welcome wa Krista hin nei lo lai ten hin na ka nei wa leaders ai lova lam kai zat chum pohon jong Krista hin na nei ting wale thu ta thu di po ting hi hi ta bang ho lagaw pi nang ka ngai chawen hi tu ni kho a pakai kanam mi te dinga ka taw na kanam mi te dinga ka thum na lung se nin pakai nang ma nei kele sa in lang nang man phat thei nei bu win lang ku ki nam mi te kilung to na kilung khat na nei pitawin ka pakai jesu na mena kang tawin ka hi